Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Okay, agsubsubli kami nga po and still with you. Of course, katropang June and JM dito lang nga po numero ng programa. At da kami manu dito 104.9 XFM. Exciting. And umali yung katuwa ko. Request dito iti ko eh. Ayan, sorry DJ YouTube ako na po ko kami. Tatay, ayan. Napo ko, di nakatadungag. Puya kata kami. Sorry, they lost. Naputat internet ko, but this time na-restore for the last 30 minutes. Ayan, and welcome guys to our last 30-minute show. Ayan. Karuba pa request mo jay from Vancouver kiti naganak ko. Thank you para kinitatang kong at jay Luna La Union. Thank you. Dagiti naganak ko. Dagiti naganak ko is request na gayam. Okay. I don't think makansyon ko kumati na saya at ako dagiti naganak ko. And pasensya de gijay napuko di bangir nga ako mo. Di umuna nga live me. Yan. Nagano ti request actually and lagi tinaganak ko pero kapay iti nga rin na po iti lagip dagiti naganak ko as requested by our very generous yan ang karuba Stiflet. Stiflet Stiflet kanina madawag Malaglagip ko dagiti kanito akad kadwa datatang
kenanan ko iwan-wan-wandak balbalakadandak nukasanong tinasya apanabiyag utang ko kadakwat at nagpanagag isong ato'y iliw ko jak mailiwag sa dinong manitat ayan iyo o tatang kenanang ko sila lagi paglatang nga anak yun lumanpay kurangit dagidi akan ito at kay met asitataeng dito'y puso itiyada kay pay ingkay impapay ayat ken dungo ken panagbiag anaruay itang awaren jak makasubaliten nudi lagi kenday tuy asam iweng utang ko kada kayo daytoy biyag ko isunga tuy iliw ko ikararag ko sa dinong manitat ayan iyo o tatang kenanang ko sila lagi paglatang nga anak yun numanpay kurangit dagiti akan ito at kay net asitataeng dito'y puso utang ko kada kayo daytoy biyag ko isunga tuy iliw ko ikararag ko sa dinong manitat ayan iyo o tatang kenanang ko sila lagi paglatang nga anak yun numanpay kurangit dagiti akan ito at kay net asitataeng dito'y puso at kay net asitataeng dito'y puso malagip ko lang tama kaya man. And nagiti ubing kita bisita sa dito bangir nga room kat they are requesting for the song Kusko Kuskus Kano Balong. Ayan, Kusko Kuskus. Ayan, and kita kami mabasa pa patasin pa iti bumasa ti messages. Yan, I'm watching from Caloocan, De Paro. Ano, pa-shoutout from Caruba. Sa mag-anak ko, taga Candon, Ilocos Sur, from Tombo Romeo. Yan. Ayan. Okay, good day Manong June. Request po kami ng Till Death Do Us Part from Bayang family of the Funquerino. Bayang. Bayang. Oh, okay. Okay nga ro, request ikiti ubing nga simbrek diti booth jay sonata nga Kusko Kuskus. So Ay, nagigi viola. Nagiday the viola nagidi anak da. One. Okay, dito nga ro din. Okay. No kaya't mo't makapunda, makabalay ken makapaadal, dim ipaw-paw it amin akwartam, taday ta
agregatang laing emiti kwenta tay eksakto agas tuenda tagpapaimas ko enda santo agbanbanog ka agkusko kuskus in the morning agkusko kusko kuskus in the night agdut met na break time agaw awir ti aso all the time kanayon pay aparkagan ni lola no kastang nagkamali ka ang emagan anas kalap ka darling para pamilya agkusko kuskus in the morning agkusko kusko kuskus in the night agdut met na break time di dapay sumbatan tawag piman samto pa sa rabuan sang karupaan mairan raro pati chismosan no di damaikan na irurumenda kantulan tiag package medkit liklikang tamaki na bang ni katugangan nasyasya at no karta emlatan tay kang runaan lang ti maghatang kontrolen lang itiyak pakutang kadagiti mapagtalkang kang runaan nagsingsingpet ka agkararag ka kenkwana agkusko kuskus in the morning agkusko kusko kuskus in the night agdut met na break time agaw awir ti aso all the time kanayon pay aparkagan ni lola no kasta nagkamali ka ang emagan anos kalat ta darling para pamilya agkusko kuskus in the morning agkusko kusko kuskus in the night agdut met no break time di dapay sumbatan tawag piman samto pa sa rabuan sang karupaan mairan rano pati chismosan no di damaikan na irurumenda kantulan no di damaikan na irurumenda kantulan no di damaikan ay irurumenda kantulan. Okay, that's a request. Ako nga nagkapapini Danica. Yan. Thank you so much. Yan. And watching you guys, just got out from Judy is Kabsa Charity Lianes of Porterville, California. And we have a caller. Yan. Hello. Hello. Yes. Limbang Malimo, Sir John. Yes. Apo Agngayangay. Oh. Agngayangay. Iyaw awan taman da kita dingdingag agngayangay atanod kun ato pala. Mabalglata, harapaap. Harapaap. Okay, kumablao kan, kabsat. Muna-una ya kablawag ka iti nagasat na parabor nga aldamo dita Sir John NJM dan kay kadagiti kagandam ditan istasyon iti di istasyon di radio kunakno kuan gamin Sir John kunakno bawal ti tumawagan sa dandanin niya nga kwa timawag gayam si kami wala agbiro kami actually nung kayo tumawag si kami ti tumawag kada kayo tanaruam kami ituloy ko garot ko mablao kini pare Milo Syoko Candidas Syoko Decision Mila Villar Lolita Kakayan and Joyce Alvarez then Parong and Margarita Parong kani kabagi sa Flor Bulaon and Elsie Valdez kani Analicia Lebed Teodora Lebed and Lempia Cornejo kung kadagiti apo ko jay Biskaya ni Sian Milebed kani Saisan Lebed kani Raquel Lebed si Nangda kani tatangda ni Severino Lebed
iti Biskaya ket kablawang kayo iti nagasa tunay ken naparabor nga biga malam iti tunggal may sakada tayo Sir John ket agrigisak mo ti kanta nga lakay ti kayat ko. Lakay ti kayat ko. Kasi nagalas mo no si kami timang kansyon tas aji ti ibalbalikas mi nga lakay ti kayat ko. Wapo. Ako kay lakay ti kayat ko ada makantang kasi nga mahanyo nga amorya Sir John ket haan nga amo nga hami kaya nga susuruan ta iti nilabag na may kalagi di babae nga singer lang ani kadi. Sabagay. Anya nga tati lang ami no iti kanta lakay ti kayat ko ti pukpuk komi kaslama din na siya. Why na sige garod Sir John ket sorry. Di garod latan ko na Dilaw Arosas. Okay, matungpal iti kalikagom mo. Why na Ajay sungbat ko na tayo ket palayo mo di sen ko jay pinapugtam nga kanta ko gusto mo jay muna sa ano ka when medyo naudi basit naudi nga si Mangpat okay. Natabla sige garo na Sir John. Thank you Sir John nang magmalam. Okay, ngarod. And basta man pwede kita na basa mamin ng ito yan. Gito ko. Shout out po watching from Manawag, Pangasinan from Suaso Sapeter family. Ano naman? Sapeter. Suaso Sapeter. Suaso Sapeter family. Suaso Sapeter. Suaso Sapeter. Pinagsangi manan dagita kakasta nga kansyon nyo. Thank you so much from Steve Len 182. Mobile Legends. Yan. Ano dyan request na ni Juan? Ni Capeter. Ni Sir Lorenzo. Among Lorenzo tinagan na nga ito. Oo. Lawrence. Kuno latan. Sir Lawrence. Ano naman Jim? Baga nang request na yan. Tama na. Ano lang atsak ti kabaw. Agpaspasin siya kan kapsat. Kaibalbalikas mo lang na... Dilaw Arosas. Ay, wakan. Duyaw Arosas gaya. Okay nga rod. Matungpal. At nga kalikagom na. Katuyan. Iti sunata na polwam. Duyaw Arosas. Iti emotional version may. Ita'y bigat nakaputa panaghanag-lata tinagpungan at aduya arosas imisemak ngam di natarosak nagarubos itilwa kandat mo kayang apumakaran to'y na dim kabanan nga imparo pa ngagdang sa balikin ka ketjak nagpinagaro amulitan pa nagdengata ket itay nakaturog at imbagin at pamay-maysa pinmakada ka babaenti duyaw arosas Among kadiyaday taas sa buhon sa wenat hagnanayo ken among kadi si tatalgedak si pupudno ken apay ta si minaka nilipat mo ka rin karita naglilibas ka tuyaw aros
cosas señales na. Tingkabayan nga imparupa kadang sa baliken ka ket jakmet pinagarup amulitan panagdenata ket itang nakaturuga imbatin at amay maysa pimakaraka babaan ti duyaw arosas pimakaraka babaan ti duyaw arosas. Kita maude pa nga sunsonata balong nga request. Uncle Berting para na niya si J. Lelina Vlogs. Kas makita mo kano request ni tatang ko kanaman ni ating Monolin. And shout out idol mga taga Borogdo San Sebastian at sa lolo ko na mag-birthday bukas si Lolo Jaime Batister Senior. Happy birthday in heaven, Lola. Pwede po dance with my father. Salamat mga lods. And Annabelle Dalopang, magandang hapon mga idol. Para kasi man kung silapan, nalpasan na po tayo ay kung silapan. Awanan. Okay, awanan. So, anang doon, awanan di nakaya mo kansyonan, pinagpupugtuda pa eh. Mabultamat. Okay, magbiro kak, di pa kami, another 200 peso load. So nga, alala, ingin nyo, magbiro kak, di medyo narigat nga medyo nalaka. Atin eh. Nasungbatan na ba yung atin eh? At nasungbatan na ba yung atin? Mali pa eh. Aman na sumbatan dyan. Oh. Well. Pa-shoutout from Nueva Vizcaya, Quezon, Barangay Aurora, idol from Fausto Olipas. Yes. Kaya makabiro ka, tisun ayun narigat. Nagijay medyo kadaanan ng sonata ti papugtuan ta. For the meantime, dati di idol. Aji paganurutan ti ibasam kanyada. Ayan. Title of the song, your name, your age, and address. Send you 0905-808-1259. Title of the song, your name, your age, and address. Send you lang po dyan. Numerong 0905-808-1259. And ito tamad lang yun. Pa-shoutout mga idol. Carmen Domingo, madamag kapkape, nagpulot panawon na idol from Angel Bird Domingo. Okay nga ro, dati 20 papugtami nga sonata. Awar ka ta, bumiro kak ti lyrics na dito eh. Ayan, nagpasensya kayo, no? Medyo mabayagan. Ayan, 200 pesos about the premium na courtesy of our good friends. Naging sponsors tayo apo. Naging sa Maganal, we have Manang Larina Flores of Quebec, Canada. Reyes Private Resort. Located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela. And the Lorely Baldoria. Perry and Maricel Toto, Kathy and Ronald Salvador. Daniel and Lisa Cabal, CJ of Baguio City. And Pacific Star International Employment Agency. Narod, what is the title of this song for 200 pesos? Her name was Lola, she was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down to day. She would merengue and do the cha-cha, and while she tried to be a star, Tony always standing by across the crowded floor. They were from 8 to 4, they were young
and they had each other. Who could ask for more at the Copacabana, the hottest spot north of Havana? At the Copacabana, music and passion were always the fashion on the Copa. They fell in love. His name was Rico, he wore a diamond. He was escorted to his chair, he sold all the dancing there. And when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far, so he sailed across the bar. And then the band just flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copacabana, the hottest spot north of Havana? Here at the Copacabana, music and passion were always the fashion of the Copa. She lost her love. 200 pesos. Sino nga ba? Keep on coming, guys. Her name was Lola. She was a showgirl. But that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in a dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drink herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she lost her mind at the Copacabana, the hottest spot north of Havana. At the Copacabana, music and fashion were always the fashion of the Copa. Don't fall in love. Atana. Hello? Yes. Apay nga umulak ka nga dagos. Ay, kapi lang po. Busy kami, Idol. Nagpupin kami dito yung Maki Laundry. Ada ka ti laundry shop. When Idol. Mano may sa kilo. Ay, per load kami dito, Idol. Ay, may sa load. Kasi may sa dump truck. Kasi dyan. Ay, when minimum po ng isang load is 5 kilos. 170 po. Ay, 170. Libre na tupi. When Idol. Okay. Anyway, congratulations. Nakabag ka ti 200 pesos. What is the title of the song? Copacabana by Barry Manilow. Yes, that's correct. Copacabana by Barry Manilow. Iti 1970s pa ita nga sonata. Okay nga ron, sakpay nga pumakata ta. Kat kumablaaw ka man. Kati kayo mga kablaawan. Ay, kablaawak man ni mother ko nga break recover. Oh. Galing po siya sa operation ng hip, hip replacement po. Thanks God at medyo nagre-recover na po siya. Naglalakad-lakad na. Sa kapatid ko, si Ate Levy, na kasama ko pong nagtutupi dito. At sa mga anak ko po sa Sinsayon. Si Pamela, si Amiel, si Ramgil, si Mayo, at saka si John Lay. At siyempre sa aking mahal na asawa, si Papa Jojo. Okay, thank you. Pati na rin po yung mga kapitbahay ko. Ay, Gcash po ba or load na lang? Ay, Gcash na lang po. Pang kaya po ni mother. Etong number na to.
Ay, hindi po. I-text ko na lang po yung Gcash. Sige, salamat. Hintayin namin. Okay. Thank you. Bye-bye and congratulations once again. That's it, Apo Karuba. And, ayan. Hindi ba di mapindot? Ayan. And, I guess that's all for our show for today. Yeah. Thank you so much for being with us. And this has been your Katropang June with Katropang JM. No, next Sunday manan Apo. Kikita tayo manan. Dito lang po numero 1 ng programa. At da kami manan. Dito 104.9. XFM Santiago, exciting. Yes, and ito yan, iti maudi nga sonata mi ngay paimi kada kayo amin. Of course, because Ilocano iti kay ami ay Ilocano ti advocacy mi. Ilocano mat Apo iti ited mi nga sonata para kada kayo. Dahito ay agbirbiro kahon iti Ilocano balong. Tulungan na kun Ilocano ko naman. So, our last piece. Bye-bye and thank you so much, everyone. Sipon na pukaw ka, nabalbot at niluluwa, ngaguray ken ka. Amang anok subli ka, kaasyan kat kuma, pusok nga agsagsagaba, asikaw ti gutom na. Sipot na bukaw ka, amok ari kalman, sikat inag sangsangitan, kadya kong maibturan, ang may sama panawan, kaasyang kat kuman. Pusok nga agsagsagaba, asikaw ti gutom na. Sipon na pukaw ka, amok adi kalman, sikat inag sangsangitan, kadya kong maituran, agmay-may sama panawan, kaasyam kat kuman. Pusok nga agsagsagaba, asikaw ti gutom na. Sipon nga pukaw ka, asikaw ti gutom na. Sipon na pukaw ka. Bye-bye.